Itha wa PCA Joshua Matejwa mwena wa Limuru County ya Kiambu onyitire ugeni mutongoria wa bũrũri William Ruto na atongoria Kenya Kwanza kuria huthirire igongona riri kwihurira ndebeta gukorwo arikitie kuhingia ciiraniro ciake kuri muingi wa kaunti ya Kiambu igoko iria takinyanirie eranire kuihingia ihinda-ini riria ritigarite mbere ya githurano kinene kia mwaka wa 2027. Nia yangu ni kujenga hii taifa letu la Kenya vile mulinipatia nafasi, na nitahakikisha ya kwamba kila sehemu ya Kenya inajengwa. Kila sehemu ya Kenya. Mutongoria wa bũrũri na atongoria aria mekumumagaretie makihinyiriria kwa kũiywo mayo ni ang'ethaniria wa kiũteti aria makoretwo makimokerera na gukorwo matari mahingiria Kenya ciiraniro ciao cia hindi ya githurano. Vile mhubiri amesema kwa construction site iko kelele mingi, lakini huachi kujenga. Hata unajigonga kidole mwenyewe. Sisi sasa unaweka bandage na uendelea. Sisi tunataka tujiweke mabandage kichwa na mikono tusukume hii nchi yetu. We say we will shut our ears to the noise. We will close our eyes to the distractions and remain focused on what we promise the people of Kiambu, Your Excellency. We are very resolute on that. Na kelele isizuie sisi kufanya kazi. Mimi nimepawa ya ICT ya kujenga hubs za kuweka digital hubs, na kelele ikiwa bado nitasonga kuweka, kwa sababu nimesikia moderator amesema itakuwa kazi inapatikana. Ninajua ya kwamba hiyo vision ya rais wetu itabadilisha nchi yetu forever. Ni vile tu ningesema money back guarantee. Niko na guarantee that we are going places. President uria cokire gucerera tafarira ya waki wa nyumba cia thogora wa thi mwena wa Limuru ni anyururirie atongoria mwena wa mung'ethaniro akiuga matire na mubango wa gukinyaniria ukuria wa bũrũri otiga gutura mamunyururagia mugaru na akiuria wonanitie kihiri kia mibango ya gukuria bũrũri. Watuambie sera yao, watuambie mpango yao, na kama hawana mpango watafute nchi na wananchi wa kwenda kuwadanganya. Tunaelewana? Don't blackmail us. Don't threaten us. We have a plan. We have a program. We are transforming Kenya because we have an agenda for our nation. Iguru rio president ni arutire mukana thibitari cia muingi iria ikoretwo ikirihia arwaru a kurigitwo makiinukaga akiuga ikoretwo ikiagarara watho ni amutafarira ya shera arugamirira urigiti wothe wa kurigitwo na kuinuka. Haya mahospitali wanalipisha wananchi wakome because serikali ya Kenya, mnanielewa, serikali ya Kenya, we have provided the money. Hospitali tatibu mwananchi, watatutumia bill na tunawalipa kila 14th of every month, tunalipa pesa kwa mahospitali zetu. Oho mutongoria wa bũrũri ni ahũthĩrire mweke ũyũ gũthingata gavana wa Kiambu Kimani Wamatangi gwĩkĩra kĩrore ngirimiti ya kũhotithia gũkombora macini cia thibitarĩ kuma kũrĩ thirikari nene. Akiuga gũkorwo ĩrĩ njĩra hũthũ na ya naihenya ya kũgacĩrithia motungata ma ũrigitani kũrĩ mũingĩ wa kaunti ĩno. Ngĩribotera Kameme TV, njĩtagwo Mwaũra wa Gunya.